Afitha umwe wa borithi kuma Maragwa arahonia nguraro njuru thutha wa thimu yake kumunda mwaki hiri muhuko na kumucina kiero. Afitha uyu uria naru nawe magithie mwena wa Kinangofu onire mubuto wake wambiriria kuma ndogo muhuko umothe na ndagika nini ambiriria gwakana mwaki, no ni agukorirwo agithukio thibitari-ini wa Keno athondekwo na akorwo akirekererio ainuke akahonie nguraro. Akenya mwena wa comment section makorirwo makira mundu gwitwo Muthigari Opore na makorwo makiugo na huyo arakorirwo akiandika hiyo lazima ikuwe ni Tekno na Boroki Nuthia akauga amefanywa ile kitu ni kukulaza wenyewe na John Young akawa Charles Wachira akaone thimu iria urajiraga ngure na Kairitu ka Jose akauga pole kwake na Karina Wangari akawatoire mahaki na tumiro kana na tumiro na thimu mwena wa Gaturi hihi toire mahaki na tumiro na thimu mwena wa Gaturi hihi na Elixa Wawira ana akauga pishwe mikono sasa na Bishop Charles Mwangi akawa dunia hii mama we dunia ina mambo mwendo huangamia na Kate Middleton akawa Gai Mwathani na Duncan Gari akawa hapa tunahitaji mwalimu wa kizungu atuelezee ni kipi kilisababisha moto na Lilian Nyambura ikia muho wake wa mwisho na kuga pole kwake quick recovery. Gukuru kwa Mwangi wa mohoro ni no guhana gitio kinene witikere utukwo gitofollow mwena wa TikTok na uko subscribe thini wa channel ito hia Mwangi wa mohoro.